Танцевальная группа «Джаз» исполнит танец под замечательную песню «Кыргыз жерим». Ал эми аткарып турган жакшынакай бир үй бүлө Ашраф Мамедов, Азербайжан улутундагы жигит жана Кайырбүбү Чолпонкулова. Көрүп коелу. Аққалабағын күйген кезде асқасы көк асманға тиген кезде мен дағы жолға чыгам тамды тоса құшақтайын ой қарларым нұрға қоса жердini көрпү кырлар кашы адырлар көкүрөгү токой чачы дайралар кан тамыры чокутачы себеби топчулары ар бир ташы кең түздү гүлденелі кыргыз жери күндүздү берекелүү кыргыз жери Yıldızlar kök betinden öçkön kezdе жарык нур жер жамагын көркөн кезде көл чалкып тоолор койнун ачкан кезде дил жаркып таң күлкүсүн чачкан кезде көркүмө көр кошулар